Keçe bir ustaz menен сүйлөшүп угуп отурсам, ustaz айтат, мачитибиз дейт. Мачиттин карама каршысында силерде ашкана башкалар бар экен. Мечиттин биягында мотоцикл оңдогон жигит бар дейт. Аты Мурат дейт. Мураттын кличкасы Матарис. Кайсы Мурат десем, Матарис Шубайкер дейт. Анан жамааттан бир аксакал, дамылла манабу, о каршыбызда о бетте Мураттын эмеси турат. Muratqa kişine nasihat qilib qo'ysangiz, 51 yoshga kirib qoldi, dag'i эле namoz o'qimaydi, aroq ichadi dedi. Endi masjidning shu yoqda turgan siz imom qatori bir nasihat qiling dedik. Men kelib Muratqa kelib ele deydi. Murat qanday, yaxshisinmi? Shumayxer desem deydi, suyunib. Aqirqi chiqqan mototsikllarning skorosi qanday? 1 minutda qancha оборот oladi desem, maqtanib suylab boshladi deydi. Ana o'tirdim dag'i deydi. Maslaning basi qancha desem, $1000. Minilgan probeg 60 ming, 50 ming qancha? Muncha. Sen dağı masla nöl bolğun kelebe dedim deydi. Sen ne oldu dedi. Toba qıl balam, men çayыңды içkeni kelgen жоқ, motosikl suragany kelgen жоқ. Mağa kızıktırbaydı. Bugün eğer sen de toba qılıp arağыңды taştasan, nöl probek bolasın. Enede жаңы törölgende Allah bardı günöңdü keçiredi. Murat dedim deydi. Күнүгө мечитке жаназа келет deydi. Bilesin ne desin? Bilem. Janazaga bir gana çal kampirler kelebe desem deydi. Жоқ, өткенде жаш bir менен 4 өліп тұрған авария болды. Ең кішісі мектепте оқиды. Өткенде паланчы депутат тап келді, паланчы министр тап келді. Төлке еркектер, аялдар да өледі. Жаштар, менен жаштар да өледі. Сен қашан тоба қыласың десем дейді. Қашан арақ ташсаң? Пайғамбар жашында дейді. Пайғамбар қайсы жашта? 63 өлген жылы. Өлгенде оқисың ба? Өлгенде арақ таштайсың ба? Özüңді өзің қандырбай пайғамбар жаш деп. Мурат, балам, мен имаммын, менің мойнымдағы милдет айтып қойдым, арағыңды ташта. Өлім айтып келбейді, жаш қары демейді, Матарис демейді, Шумайхер демейді. Бары кезекмен алып кетеді. Тоба қыла кел, мечке кегін, 0 пробег боласын дедім дейді. Мен шылтау іздеді да келбеді дейді. Дүйшембі күн насаат қылдым дейді. Дүйшембі, сейшембі, чаршембі, пайшембі, Cuma günü bular motosikl жарышқа кетиптир. Барып, ойта эс алган жерде ичип алып, обратно кайтыптыр. Кайра келе жатып, катты скорость менен жолдан чыгып, томолоп Мурат өлүп калыптыр дейт. Шамбы күн Мураттын жаназасын мен алдым алып кел дейт, табытта дейт. Элестет, Мураттын ордого өзүңдү кой, ой. Ичкилигин дагы эле таштап алган жигит. Murat'ты koydu, ap geldi de canazamı döktüm de, Murat dedim de. 5 günlük ömrüm kalgan eken, Murat tolba kılsan bolboy bu. 5 ele günüm kalgan turbay, Murat men bardım olsağa.